perezida afite uburenganzira bwo kuyobora manda imwe gusa y'inyongera, ntarenze manda ebyiri. Iyo manda ebyiri zirangiye agomba kuva ku butegetsi akabushyikiriza umusimbura uzatoranwa n'abaturage ba Kongo. Amashyaka ya politiki yose n'amahuriro yose ya politiki azajya yitabira imyigaragambyo yose igamije gukumira ihindurwa ry'itegeko nshinga kugira ngo barwanye igerageza iryo ari ryo ryose ryo kongera manda ku ngufu no kurengera itegeko nshinga ry'igihugu cyacu, demokarasi, ubumwe n'umutekano wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Bityo rero tuzifatanya n'abakristu gatolika basanzwe kuko muri twe harimo benshi bafite ukwemera kwa gatolika. Tuzafatanya mu myigaragambyo kugira ngo tuvuge oya ku ihindurwa ryose ry'itegeko nshinga. Abakristu basanzwe bo muri Kiliziya Gatolika bazajya bitabira imyigaragambyo yose igamije kurengera demokarasi n'itegeko nshinga ryacu. Murabizi ko tuzaba turi mu mihanda. Leta yabujije amateraniro yose kubera impamvu z'icyorezo cya Ebola i Kinshasa. Mubitekerezaho iki? Muri katedrale hari abantu barenga 500 bari bahateraniye. Ese uburyo twari twicaye muri katedrale hari abantu banduye Ebola? Ese iyo nama ntiyari gutuma indwara ikwirakwira? Uko byagenda kose, nubwo leta yakoresha amayeri yose kugira ngo itubuze gusohoka mu buryo bw'amahoro, tuzakomeza urugamba rwacu mu mahoro kugira ngo turengere itegeko nshinga ry'igihugu cyacu. Murakoze. FCC irasaba abanyekongo guhagarara bwuma mu kurinda itegeko nshinga n'ubusugire bw'igihugu. Wakibaza ngo FCC ni iki? FCC ni ihuriro ry'amashyaka ya politiki ari muri Kongo, baribwira nyine abakongomani bose kuba bahaguruka bakarwanya iki gitekerezo cyo kuba Tshisekedi n'abayoboye n'abafatanya bahindura itegeko nshinga rya Kongo. Mu butumwa bwe nk'uko twagerageje kubashyira mu Kinyarwanda, Marie Mushobekwa yavuze ko guhera ubu amashyaka yose ya politiki n'amatsinda yose agize FCC, nabikubwiye n'ihuriro ry'amashyaka ya politiki, azajya yitabira imyigaragambyo yose igamije gukumira impinduka z'itegeko nshinga. Yanahamagariye abaturage ba Kongo gukomeza guhagarara bashikamye mu kurengera demokarasi, ubumwe n'ubusugire bw'igihugu. Iri tangazo rije mu gihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje kuvugwa impaka zishingiye ku hazaza h'ubutegetsi ndetse n'ibishobora gukorwa mu itegeko nshinga. Bamwe mu banyapolitike n'imitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko guhindura itegeko nshinga bishobora guhungabanya ituze rya politiki no gushyira mu kaga amahame ya demokarasi igihugu cyubatse mu myaka ishize. FCC ni ihuriro rya politiki rifitanye isano n'uwahoze ari perezida Joseph Kabila. Mu myaka yashize iri huriro ryakomeje kugaragaza ko
rihangayikishijwe n'ibyo rivuga ko bishobora guhungabanya ubusugire bw'igihugu ndetse n'iyubahirizwa ry'itegeko nshinga. Mu butumwa bwe Marie Mushobekwa yashimangiye ko FCC itazigera yemera impinduka zose zishobora gukuraho amahame ya demokarasi cyangwa se guha ubutegetsi ububasha budakurikije amategeko. Yavuze ko imyigaragambyo iteganyijwe igamije gutuma abaturage bagira uruhare mu kurengera uburenganzira bwabo n'ahazaza h'igihugu. Abasesenguzi ba politiki bavuga ko aya magambo ashobora kongera ubushyamirane bwa politiki muri Kongo, igihugu gisanzwe gihanganye n'ibibazo by'umutekano mu burasirazuba ndetse n'ibibazo by'ubukungu. Bagaragaza ko impande zose zikwiye gushyira imbere ibiganiro n'ubwumvikane kugira ngo birinde ndetse harindwe n'amakimbirane ashobora kugira ingaruka ku mutekano w'abaturage. Ku rundi ruhande, abakurikiranira hafi politiki ya Kongo bavuga ko uburenganzira bwo kwigaragambya no gutanga ibitekerezo byemewe n'itegeko nshinga, ariko ko bigomba gukorwa mu mahoro no mu buryo bwubahiriza amategeko y'igihugu. Mu gihe igihugu gikomeje guhangana n'ibibazo bitandukanye, abaturage benshi bifuza kubona abayobozi ba politiki bashyira imbere inyungu rusange z'igihugu, bagashakira hamwe ibisubizo birambye mu bibazo byugarije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru ikomeje gukurikiranwa hafi kandi birategerejwe kureba niba iri hamagarwa rya FCC rizakurikirwa n'imyigaragambyo minini ndetse n'icy'ubutegetsi bwa Kinshasa buzabivugaho mu minsi iri imbere, kuko niba abitangaje gutya urumva ko hari icyo bari gutegura ndetse kigomba no kuba nyine kiremereye cyane ku buryo hariya bimeze. Agenda abwira abanyekongo guhaguruka, ndetse niba amashyaka yose noneho ya politiki hariya muri Kongo yiyemeje ko noneho agomba guhaguruka nayo akajya mu myigaragambyo, avuga ngo ni ikintu gikomeye cyane. Umuntu yategereza akareba ese imyigaragambyo ya sitini yari yateguwe, aba batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko bahohotewe, babujijwe umutuzo ndetse n'amahoro yo kuba bakigaragambya, cyane ko bavuga ko hari babikomerekewemo, bakubiswe, ibintu nk'ibyo. Ubu ni ukumenya noneho ese leta ya Kinshasa irabivugaho iki? Yo hari ubwo yamaganye iri huriro n'ubundi ry'amashyaka ya politiki ari muri Kongo. Twebwe turakomeza tugukurikiranire tumenye uko bimeze n'uko biri kugenda hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka ngushimire cyane wowe wakanze subscribe kuri The Quick Times News, kandi nawe utarayikanda, iki nicyo gihe ngukande kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Wowe wayikanze, nyuma yo kugushimira dukeneye ibitekerezo byawe, gasangiza n'inshuti zawe kugira ngo bamenye amakuru abagiye agezweho, ko hano kuri The Quick Times News tukugezaho amakuru ya buri kanya haba hari amakuru mashya agiye asohoka, kandi uba ugomba gukurikira kandi ukanamenya uko ibintu bimeze byose. Rero like, share, comment nibyo bintu dukeneye, ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Reka ngushimire cyane, ukomeze kugira ibihe byiza, kandi icyo nakubwira nuko nakubwira ngo uhahe uronke mu byo ukora byose. Imana ikomeze kubana nawe kandi ugire umunsi mwiza. Abanyarwanda mwese mbifurije umunsi mwiza w'ubwigenge. Uyu munsi igihugu cyacu cyabonye ubwigenge, ubwo navuga ngo mukomeze guterwa ishema n'igihugu cyacu kandi muhaye muronke, Imana ibane namwe.